Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadirin berlakut no ke Lumpung Yakob Lekai Badminton. Ha juai ke belatib kum ke 36 State Badminton Championship 2019 ke berlakut no ke live way trik unailar mentau snam arjar khat khandai ha ke live trik mentau nailur pan ke Meghalaya State Badminton Association kala jiet hi khat ringut kirang ba ki thai lekai jong ni jila Meghalaya ki ban le ishe mentas ke Lumpung Lekai bahe ha ke ni ka than chitai lami ngi ya ke belatib kum ke North East Zone Interstate Badminton Championship kaban long ne ru khat khandai hadu ka arpu atrik menta hiu nai luar arajar khat khandai ha Gangtok jong ka jila Sikkim nakini ki khan rungot kirang ki thai le kai badminton shi phongot na ki dei na East Khasi Hills District sangot na West Gentle Hills District but iwei pat idei na ka Young Talent Badminton Club Molai ki bande yeshimenta ringkat ki noilam bakan thop yo Raju Joshi kum coach uba Elad Miki Suting bat ka kong pirap sang kum ki manager nakinoi le kai pan ki kthop yo Andrew Lotsam Uritu Rajnak Kifa W Shulai Faizan Ahmed Preeti Singh Sangeeta Ki Singh Saija Shetri Banadian Rapsang Sonal Joshi Sheetal Joshi ki braina East Khasi Hills u Meban Ker Shulai Hrisami Pasa Buram Langki Lakyang Dailang Wanong Plo bat Womper lalu na West Gentle Hills bat ka El Sarika Umdor na Senjok Youth Talent Badminton Club